Iya Kang Jogede sing kalem ya Kang ya Jogede ya. Maklum panggungnya cilik. Iya. Mangga diatur jange manten jange majikan. Terbeli jaga arep ketemu kagak tajana doa-doa tapi kayak ini panten ayo sayang dalan panten 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 seger bulan nunggu majikan ya majikan pengantin aduh sayang wong loro pada demen angin hilang aku pengantin 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 sayang ayo teh pengantin 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 terus pengantin 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 ya Luna pengantin pengantin terus habisin pengantin pengantin temen kakak wis kebablasan angen-angen melayang-layang madu cinta pengantin sayang seneng pisan ora bakal terlepasakeun rasa cinta ning jero dada bahagia kita wong loro pengantin aduh sayang gak dibeli Kang ora lah diroga dikit diroga iya ustik apa sih salah kagak wis pegel bulan nunggu nganti kesandung rindulah panas wong loro pada demen angin hilang aku buat pengantin buat Gis Production temen kakak wis kebablasan angen-angen melayang-layang madu cinta kita loroan seneng pisan ora bakal terlepasakeun rasa cinta ning jero dada bahagia memadu cinta pengantin aduh sayang gelisan